Maiteiro Riopa Bepenguana, mismo Sebastián Benítez Rodi, Añipocatu Curibajina Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Regional San Pedro Pegua, Shemontenon de Jaraja Ejina Carmen Denis, Shepo de Jaraja Sundilda Campos. Ko Arape, Amoñe SPM Yishenye Esuru, Arabo Añete Wadi Hewaba. Aime bo esuru irundu hape hako arape añe etapeme arabo añe teware. Opaite tapisha ko anga waniko jaiko tañeme tapiaite. Opa ara haete lohuputui bañandebe arabo baemena haha iba niko hina ñauajero ka aruma pe mamoya hahabe. Pe arabo jai porura mojeko pete hañaguajego imi oñe'ẽ porã ñanderehe ojehechakua upéichaha ñande arandúa ha jaiporuha jeporuhu opa tapicháre katuhína ñag̃uahẽrõ aravo riréma oñema'ẽmba ñanderehe ojepukañemi ñanderehe ha ikatu avei oñeñe'ẽ reity ñandéve ivai katuete upéicha oikóramo ñanderehe ñandetevoi ñañeha'ãva'erã ñasẽvoimie ñag̃uahẽ hag̃uáicha aravoitépe péva ha'e peteĩ mba'e porã ikatúva jajapo ñandejehe ha ambue rehe avei. Che angirũ tapichakuéra jako'íkena vy'ápe mamoja hahápe animo'ãtéi oiko ñandehegui karumbe imbeguetéva. Koichagua mba'eporã rapére jaguatárõ ikatúma ja'e ñandejehe ñande aju porãha yvy porãháicha. Tove upéicharamo tajaipuru aravo añetegua opaite ára. Jaiko porã hag̃ua. Aguyje.